Bog, došli smo do 10. Metode samocoachinga 10 od 20. Što se nalazi ispod? Moje ime je Tihana Dragičević, bavim se coachingom i osobnim razvojem već više 10 godina i htjela bih vam prvo reći. Tema samocoachinga, što se nalazi ispod? Nemojte me krivo shvatiti, nije ovo poziv za striptiz. Ovo je poziv za razvijanje rendgenskog vida. Znate ono, kad vidite što se nalazi ispod. Kako se to radi i kakve veze ima sa samocoachingom, saznati kroz sljedećih par minuta. A ako dok slušate poželite skinuti koji komad odjeće, ja ću to shvatiti kao metaforu vlastitog ogoljavanja. Dakle, dobro ću ja to shvatiti. Hodamo svijetom komentirajući što nam se događa. Komentirajući našim bližnjima ili pak sami sebi komentirajući. I kad kažem ono što nam se događa, mislim na ono što nas muči, što nas tišti, što vrišti u nama. I nekima od nas, onim nekim drugima, ne nama naravno, ne nama, nego drugim ljudima, cijeli životni vijek prođe prepričavajući svoje priče. Iako to, istina Bog, u neku ruku može imati terapeutski učinak, izbacivanje iz sebe, mislim dio, zapravo je vrlo površno, jer ostajemo na površini. A ono što bismo trebali napraviti je zaroniti u dubinu. To je vrlo apstraktan poziv od mene, ajmo zaroniti u dubinu. Ne brinite se, postoji izuzetno jednostavan način da to postignete. Naime, toliko jednostavan da ćete možda na prvu samo odmahnuti rukom. Kao da tjerate neku dosadnu muhu. Odmahnut ćete rukom. Onu ljetnu muhu, onu muhu koju jako dobro znate i koja vas uvijek iznervira na onaj isti način. I vi je uvijek tjerate na isti način. Jednakom nervozom i jednakim pokretom ruke. A što bi se dogodilo da toj muhi dozvolite da vam sjedne na nos? Što biste onda otkrili vašim živcima? O onome što ostaje kada iziritiranost nestane. O onome što se nalazi ispod iritacije. Strah, mir, ljutnja, očaj, tuga, spokoj, tišina, buka. Ne znam ja, pitam vas. Kad vas dijete naljuti, vaše dijete, i vi vidite i čujete kako reagirate, slobodno nastavite tako reagirati. Međutim, u isto to vrijeme dok reagirate, zapitajte se što se nalazi ispod te moje reakcije. Kad negodujete zbog opetovane situacije na poslu koja se događa, znači da vam se stalno događa, za vrijeme ili nakon tog negodovanja, sebi ili nekom drugom, pitajte se što se nalazi ispod. Kad radite neku aktivnost, bilo koju, koja vas uveseljava, znači nešto pozitivno, stanite i postavite si pitanje što se nalazi ispod. Usudite se nekad i nastaviti. Pa onda pitate, a ispod toga? A ispod toga? A ispod toga? Sve dok ne dođete do nečeg što je značajno za vas. Ako me sad hoćete pitati, kako znate da ste došli do nečeg značajnog, reći ću vam, to je nešto što se logički ne može prepričati, jer na razini uma i teorije onako sve znamo. Knjige su napisane odavno, sve. Ovdje se radi o vašoj spoznaji. O shvaćanju koje nadilazi i koje prolazi kroz tijelo i biće. Drugim riječima trebate skužiti sami za sebe. I onda ćete znati. I onda će vam biti sve jasno. Da, jel da? Vidite gdje smo došli,
a počeli smo sa običnom muhom. Budite dobri prema sebi. Polako skidajte slojeve. Uvijek je zanimljivije ono što se skriva ispod. Pratite temperaturu vašeg tijela i okoline. Ako ste zimogrozni, usporite. Ako vam je vruće, ubrzajte. I svakako se odnosite prema sebi sa onom nježnosti i blagosti s kojom biste se odnosili prema nekom vašem najmilijem. Želim vam sreću na tom putu i vidimo se idući tjedan. Pozdrav!